Munas hermanoi hatun kusikuy songoyki Pikachu kay Dios pas palabranta uyirmus aygimanta ajinata kunan kay lección número 10 pi parlarizanchis el verdadero Josué y matata yachachita monoanchis kay lección jawari kan yachanki Génesis manta hasta Apocalipsis kama Bibliaga ujya pero ninchis Antiguo Testamento Nuevo Testamento ninchis Jawarichis kay Antiguo Testamento yacharichiwanchis kay Nuevo Testamento manta mana noganchis yachasunmanchu kay Nuevo Testamento ta mana Antiguo Testamento ta ñawarinchis chayga chayrayku ashka runanin noga ñawarine Bibliata pero mana nima entiendenechu pero munas hermanoy chayrayku kunan kay lección pichayta entenderesu imarayku mancha importante noganchis yachananchis Jesús y matatas ruara kay Antiguo Testamento pi y kunan kay Nuevo Testamento pi y matatas Jesús ruasan charayku ninches tipo antitipo ajinata nispa kunan ñawirisun kay libro de Primera Corintios atunt againin 10 huchuit againin 11 ajinata niwanchis. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin. Kay pinisa, kay Antiguo Testamento, kay libro Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, kelgaricus hanin noganchis yachananchipaj imaynatachos paykuna sufrirganku, huchamaormarganku, imaynatachos Dios paykunata restaurarga. Charayku munas hermanoy, kay tiempo diablo manchaita engañaita monawanchis ajinata nispa Antiguo Testamento ga antiguña manaña antiguo cancho pero Antiguo Testamento picasan matrimonio familia qari warmiwan imaynatachus casararganku imaynatachus kawsananku tiyan Antiguo Testamento picasallanta kay wañusqasmanta imatachus wañusqaskunan ruwasanku purisankuchus hanaq perchipichus kasanku imachus Antiguo Testamento chayman parlawanchis Antiguo Testamento niwanchis mana llullakunanchikta, mana suwakunanchikta, mana adulteriumo urbananchikta. Munasqa hermanoy 10 mandamientosqa eterno. Kay Antiguo Testamento parlawanchis de que sábado, kay séptimo día Dios descansasqa. Kay Antiguo Testamento parlawanchis imaynatachus kay cuerpunchis cuidananchis tiyan, porque kay cuerpunchis kasqa templo del Espíritu Santo. Levíticos hatunt againin 11 niriwanchis imatachus mikunanchis, imatachus mana mikunanchis. Entonces, munas hermano ignoranchis ni son antiguo ni son chega pantay picasanchis. Hatun pantay picasanchis. Kunan kay elección pichaymanta parlarizun ajinata nispa kunanga nirisun maigenchus kay tipos, kay tipología. Jawari, kay tipo nita munan ñopajmanta y antitipo nita munan kay tiempo manta. Jawari, kunan tumpitata parlarizun kay Sansón paj kausayninmanta. Pitas carga Sansón. Sansón carga un juez. Mairenjus hamorga kay israelitasta liberaj. Sansón paj mamanga mana wawayuj kaita atergachu, pero Dios paj poderniwan paiga wawayuj kaita atisga y Sansón nasikosga. Jawari, María, Jesús paj maman, carga virgen, chaymanta Jesús hamon. Sansón carga nazareno y Jesús carga nazareno. Jawari, Sansón hamorga kay Israel yahtata liberaj. Pero sin embargo Jesús gahamorga kay huchamanta no ganchista liberana ganchista. Ajina jawari kikin encajan richakuinio. Kay Sansón pas causainin y kay Jesús pas causainin richakuinio. Chay nita munan tipología. Tumpitatawan entidenanchista a ver kay lección manta. Kay Mateo hatun tagainin 24 huchu tagainin 37 ajnaniwanchis. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban casándose, bebiendo, comiendo y dándose en casamientos hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jawari munas hermano y kaipi Jesús nisan. Ñopa tiempupi pasargaña, hagay Noé tiempumpi. Carganin, runasa kala huchamo ormasanku, tomasganku, tususganku, binusta tomarisganku, huchamo ormasanku, kay 10 mandamientos ta pakisganku, totalmente desgraciamo ormasanku.
Y kay tiempo nin kikillantas kanga nin. Ashka runa nin perdición ma ormanga nin. Hagay huchataga ninganku, sumas ninganku nin. Hagay sumahtata hucha ninganku. Ala equivocación pe ormanganku. Tukuy mana Jesús ta suyaspa karisanganku. Hagay tiempo paykunaga nihkanku noegan loco kanki. Ni haik akay paramongachu, ni haik aparamorgachu. Y kay tiempo runas nillantas kankuna cristianos locos kankichis, casi predikankichis, ni haik a Jesús amongachu, kay chica watasña pasan, kay chica runaña wañun, mana Jesús amongachu, ahinata ni wanchis. Paykunaga hatun pantaypi kasanku, mana yachankuchu, ni parlasankuta, ni nisankuta. Kay profetas, discípulos, wañunkuña, Dios pa nisganta willaspa. No ganchis tal vez ima pasawahtinchis que hakunchis, ima malta khawariwahtinchis no ganchis que hakunchis. Pero discípulos, profetas, apóstoles, paykunaga mana que hakuchukanku, paykunaga hasta un kallpawan predicarikanku. Charayku nisun ajinamanta Biblia charichiwanchis, charayku mana Antiguo Testamento nisunmanchu, nitaq Nuevo Testamento llapi kawsasunman nisunmanchu. Kay Antiguo y Nuevo ujlla yacharichiwanchis kay Antiguo Testamento imaynatachus kay mundo tukukunamanta y yacharichiwanchis kay Antiguo imaynatachus kay mundo ruakorqa. Ayllatata kuna yacharisunma maypichus kunan kay santuario ruakullasqataq nin hagay israelitaswan. Maypichus karga nin ujllanto hagay cielomanta, hagay cielopi tiyan santuario y kay apikayargataq santuario karga nin ujllanto. Munasqa manuy, pero kaypi tumpitata entenderesun a ver. Jawari, parlariwanchis kay Ezequiel, kay langostasmanta, maypichus nin langostas favorisqanku nin, y kaypi runa ninku ahinata. Chay langostasqa karga nin helicópteros kay tiempopaq. Munasqa hermanoy, mana ahinata nisunmanchu, chayqa ni ima richakunchu hagay langostawan helicópterowan. Jawari, entonces mana ahina nisunmanchu, wakin ninku ahinata, kay Nuevo Testamentopi kunanga tukuy ima mikusunma, tukuy ima hukuchasta, algosta, misista, kuchista mikusunma. Dios limpuchanña. Pero munasqa hermanoy, pero kay libro de Hechos hatunta aynin 10, mana mikunamantachu parlasan, sinoga parlasan runasmanta. Ashka runa ninku, Dios santificaña mikullasunmanña, pero maypitas nin, ahina interpretación esta runaga ruan mana cuenta uguspa. Tal vez wakinkuna ninku hagay Antiguo Testamentopi uqariga iskay 15 warmiyo karga kay tiempo y maraykuta mana ahina kasunmanchu, pero Dios pas palabras nin, sapakari warmiyo kaychis. ¿Y? Entonces, a veces runaga ahinata tejram Dios pas palabranta, tergiversan, mana nisganta nichin. Charayku, kaita entienden equipaja munas hermanoy, Bibliata ñawiginaygitia. Kunan tumpao ñopaj más diriso. El tipo humano divino de Josué, kaipi rikusungma Moisés, orjomusca kay pueblo de Israelta, maimanta, esclavitud manta. Kunanga Jesús no ganchista orjuanchis kay esclavitud manta. Y ahinayatata nin kay Josué, vencesga hagay enemigos ninta. Dios pa su timpi. Y kay tiempo no ganchis enemigos ninchikta vence suma. Dios pa su timpi. Entonces, kunan chaymanta parlariwanchis kay elección. Y mapa, no ganchis kay halpapi vencenanchikpaj. Libres canchis esclavos kaskanchimanta. Salvación ta Jesús ñagoanchis. Pero munas hermanoy. Mana Jesús obligación kichuganta ni nogata salvakunanchikpaj. Apocalipsis hatun tagaynin 15, 8 y tagaynin 20 nin ahinata. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Kaipi Jesús nin noga songoygis punkunta karimusani. Gan kicharimuan kichayga noga gamwan kausasa, ganwan senasa. Pero mana gan kicharimuan kichayga mana. Mana Jesús obligación kichu salvación ta. Mana Antiguo Testamento pi Dios ga obligar gacho ka israelitas salvakunankuta. Dios ga siempre invita wanchis. Hagay tiempo invitarga ka israelitas ta ahinata kunan kay tiempo Dios invita ya sunkita gang songoykis punkunta kicharinayipaq. Mana munan kichayga gang manda. Charayku judía ahinata puriku runa. Y maraykuta kay chika runas hatuchis chuchas niu kankuri. Manachu peluqueros tianku imataj nin. Chay unin runata nin ahinata kampuni ari peluquerosqa.
Pero imaraykota hatuji chuchasniyo kankuri. Mana paykuna peluqueroma reyta munankuchu. Peluqueroma rinkuma chayqa paykunaqa sumaq chuchayuq kankuma. Entonces, imaraykota kay tiempo sufrimiento tiyan. Imaraykota wawa sufrinku. Imaraykota ongoykunas tiyan. Imaraykota kay problemas tiyan. Imaraykota yarqay tiyan. Qhawari. Mana Jesús marriyta munankuchu. Mana noqa cristianota rikunichu kay mundupi ahinata nihta. Pastor, mana mikhunay kanñachu nima mikhuyunay. Tukukapun mikhunay. Yanapawaychis. Mana ahinata rikunichu cristianota kay mundupi. Siempre cristianosqa mikhunayuq kanku. Imaynatachus Dios apachimun mana noqapis yachanichu, pero Dios churama. Charayku salmista nin ahinata, noqa joven karqani nin David nin ahinata kay rey David. Kunanqa machituña kani nin, pero mana rikunichu ni runata pichus Dios tatata yupaychaq y paymanta confiakuq, paymanta hapikuqta wawasninta mikhunata qoriway nihta. Siempre Diosqa bendicen haqay pichus payman q'umuyamuqkunata. Charayku munasqa hermanoy, pitaq kanki, maypitaq kasanki, sufrisankichu, waqasankichu, hamuy Jesusma. Sapallanchis sufrinaqa diferente, pero Jesuswan sufrinaqa diferente. Charayku hermanoy, hatun invitación qanpaq tiyan. Kunañawpaqmas risun ahinata nispa. Josué como tipo de la iglesia, kay piña urisun Efesios atuntaqaynin 6, uch'uytaqaynin 12 nin ahinata. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Kaypi Dios pas palabra nin ahinata. Mana no ancheja nin maganakusunchu nin ni aychawan, ni yawarwan, ni tuyuwan. No ancheja maganakusanchis kay espíritus malignos nisqawan maykunachus kanku kay laqhayaykuymananta paykunaqa munakunku huchata paykunaqa ninku Antiguo Testamentoqa antiguña manaña kunanqa chay kanñachu ahinata ninku paykuna ninku kunanqa salvasa kanchis graciallamantaña manaña leymantaqa paykuna ahinata pantachiwanchis. Charayku hermanoy, Dios pas palabranta ñawiri manaraqpuni entiendisanki chayqa orakuy ni ahinata Dios yachachiway sueñopi willamuway sueñopi yachachiway kay pastores kay ancianos kay diáconos niskunata yachayta munani palabraykita mana ahina dudaswan kayta munanichu ahinata ni Diosta. Charayku nin maganakuyninchikqa nin mana ni aychawanchu nitaq tuyuwanchu, sino que hay espíritu maligno nisqawan. Maypichus niwanchik Josué y la iglesia, hoy tenemos una batalla que pelear en la cual somos dirigidos por nuestro Josué que es Cristo Jesús. Charayku niwanchis kay Cristo Jesús churakuychis kunaqa nin kay kaskuta umaykichikma mayqinchus salvación, umaykichikpi kachun solamente salvación. Mayqinchus nin churaykuychis nin kay coraza de justicia. Mayqinchus nin kanqa justicia, justus kaychis, ima bendespa, ima ruaspa justiciata mas kaychis. Qhipan nillawanchikta kunanqa kay escudo, soldado escudo unkaq, chaytaq kachun fe, creynikichis, noqapi niwanchis hinata Dios. Yahnallatataq niwanchis kay cinturonnikichis kachun nin, mayqinchus la verdad. Thuruta hap'ikuychis, kay de verdad manta, ama ima yuyariyusta parlaychikchu. Algunas nisqaychikqa kachun ari o mana niwaqchischu ahinasina mana ahina niwaqchischu niwanchis Dios pas palabra. Charayku cinturón de la verdad mat'iwan chay watayakuychis sumaqta qharihina warmihina parlaychikpas verdad. Yahnata nillawanchikta kunanqa nin churak hap'ikuychis espadata nin mayqinchus nin kay Santa Biblia. Yahnallatata nin churayakuychis nin kay botasta kay calzadusta sumaqta thuruta hap'iyuchikuychis nin porque chaywan nin ankuna purimunkichis evangelio manta parlaspa. Jesús nin noqaq purisqayta qankuna purinkichis evangelio manta willaspa. Chay noqanchis armanchis kay munduta venceranchikpaq. Charayku nin ahinata, el Israel de Dios que viaja hacia Canaán celestial tiene un capitán que no necesita de enseñanzas humanas. Pichus kay munduta comandasan,
Pichos que no ganchista comandación llega Jesús. Pai poderoso. Paiga mana ya chichinanchi manda necesitancho. Paiga chegan yanta apoaso. Pero no ganchis monastinchis, mana monastinchis mana. Charaigo ni yavanchista caipi. Maik hasta kai tiempo del fin kanga. Maik achos no ganchis. Jesús wan reina musum para siempre, chaipi kanga. Pero ashka runapas kama caería minchadía, guardía. Porque tal vez maidiachos gan descansuma pasapungi. Chaipi achacuña para siempre causan equipachos guanyusanki. O para siempre guanyunaigipachos guanyusanki. Trompeta sonaris tincama, hatarimunki. Corderos más rinapachos o cabras más rinapachos. Yaray como una sarabano y mayanta purizán. Colcuyantacho o ancho yantacho. Ancho yanta purina que hay mundo pega alguien fácil. Pero hatun yaki je ancho yampitian, hatun wagay tian, hatuchi problemas tian. Colcuyampi purinaga ma ancha fácil. Pero tu cucuinenga salvación. Tu cucuinenga cusicuy, tu cucuinenga para siempre causana. Ajinata nispo kunan kay estudiantes tu kurichisun el plan de salvación. Maipichus carga ninkay éxodo pi. Kala kay Antiguo Testamento parlabanji salvación manta. No ganchi ñawrisun kay éxodo 25 te chayga, chaypes kurisun kay santuariota. Ñawirich wasegichihpi, imaynataq kay santuario carga, imataq significa, imamantaq richakuq kay kawsayninchihpi kay tiempopi. Hawarichis kay santuariopi noqanchis rikunchis imata. El altar del holocausto. Mayqinchus carga nin altar ruasqa chaypi nin cordero apamunan carga, chaypi degollanan carga cordero, chaypi wañunan cordero carga. Y chay más significan calvario. Mayqinchus noqanchikpaq Jesucristo wañun ñaqay calvariopi yawarninta hich'anya noqanchik huchasninchik rayku. Yanallataq chay tumpaw ñawpaq pega tiyan uqpila maypichus ahina bandeja carga uqpila makinkuma illakunankupaq sacerdotes. Imataq chay carga chayqa bautismo. Bautizakuna por inmersión tukuy cuerpunchik yaykunan tiyan yakuma. Y los simunchis uqmusuq kawsayma. Bautizakunchiña, Señor pi creenchiña, Jesús hap'inchiña songonchikpi. Kunaqa imas ruwananchis tiyan. Munas hermanoy siga ñawpaqma rinanchis tiyan. Mana nisumanchu noqa bautizakuniña, noqaqa ñawpaqma rimanchu mana. Ñawpaqma rinanchis tiyan. Kunan mayma yaykusun kay santuarioma. Imataq kay santuariopi tiyan candelabro, tiyan kay mesa de t'antas nisqa o mesapi t'antas. Imata chay t'anta palabra de Dios. Mikhunanchis tiyan chay t'antata. Sapa pagarin, sapa tarde, mana deja kusunmanchu kay t'antamanta mayqinchus Diospaq palabran. Yanallataq hasta ukuma yaykunchis tiyan chaypi altar del incensario nisqa maypichus inciensiota q'orachik kanku. Imata chay incienso, oraciones. Oray, Dios niykima. Kay mundupi nipi Jesús hina oras gancho. Tutantinta Jesús oraku. Niraq inti los musahtin, charpullara kasahtin, lajallara kasahtin, Jesús ga rigña oraku. Unas hermanoy, ahinata gan kausayni imanda ruwawa chayga, hasta milagrosta rikuriwa. Tiallanta hasta hagay pima. Mayrenchus kay lugar santísimo. Maypichus Jesús. Gampa y nogapaj mañapusawanchis. Sapa huchama urmastinchis, Jesús ganisa, noga pairay guanyuni, jawari maxnita. Paita noga monakuni, Jesús ga abogadunchis. Munas hermano y huchapichu urmanki. Charayguchu mana kunanga, iglesia mahamuy munasanki. Pichu huchapa urmasayita rikusunki, en akuspachu mana hamuy munasanki. Jesús wajesasunki. Jesús nisasunki wawai noga ganray guanyuni hamuy. Hamuy. Payqa ni hayk'a sayk'unqachu qanta wayaspa. Kawsayniyuraq kanki chayqa hamuy Jesusma. Familiaykiwanraq tiyakusanki chayqa hamuy Jesusma. Ongosa kasanki chay hamuy Jesusma. Sano kasanki chay hamuy Jesusma. Yanallataq kay santuariopi karqa kay candelabro. Mayp'ichus nin q'ola 7 velas. Chay imataq significa Espíritu Santo.
que hay tiempo Espíritu Santo que el manta poco a poco reposa. Y chayraico estaban hucha ya pea camusa. Kay guaira, kay inti, kay para. Mana sumah tiempo tachi Willa Sawanchis. Willa Sawanchis kay mundo tukukunanta. Chayraico munaskar manoy, kay mundo pituku kapusan kay Espíritu Santo. Dios pa misericordia. Chayraico runaga maltaga bien nin y bien tatas mal nin. Los simo y chaymanta. Canchis peregrinos no ganchis. Kay mundo pe. Por inanchis tian Dios pas palabranta predicaspa. Jawari carga hatun desafío que hay profetas, que hay apóstoles, que hay discípulos pa. Predicadón con evangelio. Y maraico. Mana cargacho radio, mana cargacho tele, mana cargacho que hay videos pa ikuna rikuchinangu pa ikuna predica llegangu simillanguan, más grabaciones cacho. Hatuchi desafíos, pero que hay tiempo que tian kan haping celular digita kachanki hermanoy, amigoy, primoy, sobrinoy, familiar nikima, kachanki que hay videos ta. Amasay koy kachaspa. Siga kachay. Charaigo no ganchis. Verdadero Josué Ninchis casga Jesucristo. Maigenchus, que hay batallasta para venceña. No ganchistapes, más que vencedores roanchiña. Monas hermanoy, hatuchis bendiciones rampaj. Amang arpaicho, que hay antata mikuita. Amang arpaicho, orakuita. Y amang arpaicho, sumachta zapatos ni watayukuitawan, evangeliota, predica muita. Gampaj y familia Egipaj. Hatuchis bendiciones. Jepan lección Kama.